Tražim stanku u ime Kluba nezavisnih. Tražim stanku jer nećemo podržati ovaj zakonski prijedlog. Nećemo ga podržati jer je riječ o onome najvrjednijem što imamo i ne želimo da sutra, protivno našim strateškim interesima, niču stogodišnji koncesijski rezorti kao u Kuparima ili da Muzil u Puli zadesi ista sudbina. Želimo da naša domovina bude poznata po prostoru koji je ostao naše prostranstvo, umjesto prostoru koji je ministranstvo, upravljan iz centrale i sužen na interese privilegirane elite. Nećemo ga podržati jer ne želimo da se dogodi da jedan vrtić i 10 nogostupa budu propuštena šansa jer je investitor bio brži od nekog grada. Međutim, isto tako treba reći i političku istinu. HDZ je s jedne strane spreman potpuno pregaziti demokratski izabranu lokalnu vlast da bi preuzeo kontrolu nad prostorom, što je nedopustivo. Da, Vlada Andreja Plenkovića grabi sve što može, a plijen je ovoga puta pozamašan i nenadoknadiv. No i oni koji sebi vole tepati da su progresivna ljevica ne bore se za prostor, nego samo mnogo buče jer im netko uzima najdražu igračku koja služi za ucjenjivanje svih nepodobnih u glavnom gradu Hrvatske u kojem je njihovo upravljanje prostorom javno svjedočanstvo njihove neučinkovitosti. U ovom sveopćem prepucavanju za prostor najmanje ima prostora i to hitno treba početi mijenjati i to je upravo ono što ćemo mi učiniti.